Саламатсыздар, урматтуу Багатай өкмөтүнүн тургундары жана кыргыз республикасынын 4-жыл курултайын делегаттары. Жергиликтүү кеңеш төрагасы менен Жакыбек Макулов бекитилген квотага жергиликтүү коомдоштугунун жыйынга же курултайын шайланган өкүлдөрүнүн же делегаттардын жалпы саны 80 керек болчу. Биздин Багатай өкмөтүнөн. Жергиликтүү коомдоштугунун жыйынын же курултайын төрагасын шайлоо. Буну өзүңүздөр арасынан бир төрага шайлайсыздар. Жергиликтүү коомдоштугунун жыйынын курултайын катысын шайлоо. Жергиликтүү коомдоштугунун жыйынын же курултайын эсептөө комиссиясынын курамын бекитүү. Жергиликтүү коомдоштугунун уставын өзгөртүү толуктоо киргизүү. Элдик курултайын делегатын шайлоо, жумушчу топтун жаңы курамын бекитүү, айыл өкмөт айырбашынан жергиликтүү кеңеш төрагаларынын иш алып баруусу боюнча маалымат алуу. Ушул боюнча макул дегенде добуш көрүнүптүр. Калыс каршы 20 добуш менен Анарбаев Асылбек деген Sağol bölümünün bu işi, ülkeler, ayaşlar, arkadaşlar. Rahmat var. Hazır ben Asiye'nin sözüne razı oldum. Mizam degen mizam. Mizam degen oynaş oldu. Tek bırakılıktan es. Çoğumuz yapar koyuyorlar, bakımda yapar koyuyorlar, yuva yapar koyuyorlar. Dedi varlıklar bilimizin. Olmanı bugünkü jыйыныбыз жокко чыгып калышы мүмкүн болчу. Мына азыр Тагай экөөң сага рахмат, салауат болуп кылдың. Кеп ал бир төрагалык болуп бул мансап бересиз. Чоң шапалайды, анан кийин өзүбүз оюбузду айта беребиз. Хорошо? жаңы шайланган төраганы куттуктап коелу. Тугандар, жылда өткөрүүчү курултайда делегаттар ар бир айылдан шайланып келдилер. Мандаттары бар, мыйзамдуу өткүз, мыйзамдуу жакка делегат шайлап алганга аракет кылайын. Биринчиден мен барларды ынтымакка чакырам. Азыр эки айткандай кезектешип берип сүйлөшсөк болот. Болгону 3 ай эмес. Onun yerden delegatta var, erge var olup durmadan keyin ardın sürekli düşüp kofi içip geliş maksat edilse bargandan keyin borçundu köy mesele alıp çıkıp aydın için ben onun özüm oyun aytam ıldıy jaktan başkalay mamleketlik dengeyde, rayon dengeyde, oblastlık dengeyde mesele çıkışlar barış gerek. Tak salgan delegat şaylasa Turamız. Demi jıyındı bu taktiği boyunca alıp baraylı. Mana bunu dagı janağı gelecekte bola turgan delegatlar eskiye alıp koyuyorlar. Bu ne aytlar? Rahmat Asiye. Sizin 45 yıllık tecrübeniz yaxşı jardan berip atasiz. Ana hazır bunday bulay. Jana жети kişilerin деген аны келгенде айтайды, ага чейин
өзünün erejesiyle iyi apar verir. Bir de hükümetin, prezidentin ukazıyla jobo varsa, uşun negizinde aparaylı. Hazır gezek delegatlar şaylauga geldi. Oşul delegatlar şaylaugun aldığında ben bir düşündürme bir biteyim jana bu kengeştin төрағасы başında böyle aytıp ketти. Tömөкүлү элдик курултайдын делегаттары боло албайт. Жобонун алып берди. Can aytты var gelin. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жергиликтүү депутаттары, чет мамлекеттик жарандар, чет өлкөдөн мигранттар айттыбы? Айтıyoruz. Кеңдегиз мурда мисалы мындай бар болчу да соттолуп анан кийин кайсы бир себеп менен атталып чыгып анан соттолууга алынган болсо уруксат деген бар болду. Азыр соттолгон неме чечим болсо эле соттолгондугу алынса да болбойт. Ушуну билип алгыла да. Азыр жана Азейин аке да айтып кетти го, ошол жаңылып калбайлы. Анткени берден баргандан кийин ушул Бакаята аймагынын жүзү баратыр да. Анан ошол жерден уят болуп жүрбөйлү. Кыскача мен кыскартканга эле аракет кылайын, кыскача. Добушуңар бергиле, канча адам болот, анан добушка салайын делегаттарды. Ар ким өз сунушуңарды бергиле. Бирок сурандым, дагы суранам, ынтымакка келейли. Канат микрофонун ал. Талап берилет. Sunuş vermeyinler mi? Ben bana öyleyim. Benim sunuşum Kazakbay Bakmurat delegattı. Bakayata aile hükümetini. Bana Binbulak'tan kimeli? Dilda Murat Abdurrahmanov. Benim sunuşum oşu. Binbulak'tan Dilda Murat, bizden Bakmurat. Rahmat, şuraya çekin. Yana söz oldu. Şunu umarım batmadığını can böyle koyup koşkada rezervke yana da ayarda atıp buna ecek üstü gösterdi atıp Instagram şairiyeni koyuyorlar. Ana nebede atarız da. Sizlerge ne kulakta Turan'la, Ulaşmı'na, Dille Murat'la, Barat'la adamın sağına yaraş olacak değil, kapet böyle. Turavur, arada yok kadar diye korkarada. Buna mümkün yok olursa yeter barbayı. Hiç vakti koşuldu. Asiyin'e rahmat. Anam şunu tezeli bitirsen. Tezeli bitirsen. Kanday değilsin. Bunları düşündüm ben. Asiyin'e gelin. Umara gelin. Musab. Ağdan cançısınız sonunda Roşar'dan delegatlar üstü oldu. Nemelerini aytmaydı. Emine köyüne Yok, aytar. Azır bu çelenci gerek. Azır. Asiyin'e gelin sonucunda soğukta rezervde şuraya gelin. Verip şerif kim? Sonuç ağızda gözü tuttu tekrar. Rezervler delegat katları Aslanlı'yı doğuşa girmeyizler mi? Uşunlayı mı? Bunlar rezerveli olup yani. Bu anda rezervde iki kişiye birine doğuş verir. Rezervler. Bu olur şaşırmış gibi. Rezervler. Zurşumaya bitmiş de. Hakkında boy var da. Bana çattı. Bir kişi ek oldu. Kusura bakmayın. Daha var mı? Çok. Rezervler. Bir de aynı sunuşu 70 sunuşu. Bir kişinin sunuşu öyle rezervde de aynı kaynakta oluyor. O evde tımaklı. Familya hakkında Sarpaşım.
Эки кандидат болсо, экилер резерв болот. Мына сен турсаң, бакылыкта бул жалгыз шайлоодо сен жалгыз резерв болсуң. Өкмөттөн эч катышпаган. Ошон үчүн туура түшүнгүлө, мына өкмөт көрсөтүп, бул өкмөткө келсин. Анан ауылды биринчи айтсаңар, ауылды өткөрүп коет эле ата. Бирөөлөр. Анан бир аялды кой берем. Туура түшүнгүлө. Ынтымак десе, туура эмес мыйзамды түшүндүрсө, өзүң мыйзам окуп айтсаң, дейсиң кичинекей. Укула, көп укула, баары укула. Курса сен баш кылып бересиң. Сен Бишкекте мен чалган, туурабы? Ооба. Ошон үчүн эки кандидатка эки резерв эле. Doğuşta koymadım, birinci ekmiş kişideydi. Üçüncüden çok kalan kişi rezilde kabul etti. Mesela uzun muydu abi? Bak gelin. Bir ödümündü topluluk, iki asılmış iki delegat rezil etti. Osurduğu çoğun olsun. Mesela tutuklar var. Aslanı özür ayıp Tuğla, korkun kıskartayın. Doğrusu koymadım, birimiz hakkımızı gelir. Bana birinci kalan iki kişi rezildeyin buradan getiriyorlar. Doğrusu bana sen ne neyse, hani ne bana sen ne olmak, mesela sen okuyorsun. Başka kadar. Allah'ım ne? Koymuş. Ne? Bir şey aldan yedi monos alan bir şey. Tek delegat bunu. Ben düşündüm seni. Senin sonuçunu düşündüm. 4 kişiye yoluşma olsun. 5 kişi olmadı, 5 kişi. Allah'a özler olmadı. Delegatlar 5 kişi olmadı. Umar anday yok, süleştirmediler. Hayır, arkasına getirsin. Abi, komşu burada getir. Baraka uzatma. Kırbes diye. Ama bu kullanır. Azı cana iki tavat gelir. Men bolumda gelir çıkıp ürünü oynaysın. Anan yedi ekilsin, anan yedi bak. Doğuşka salaş gerekler mi? Tamam dedi, 5 kişi olmadı. 5 kişi doğru tasarlaydı. 5 kişi emez. 2 yene kişi olmaz talap karşı. Beşeği bolu otur. Rezervdeki anan kılay. Rezervlerinde men bolumda otur alas. Ayt otmayın. İki kişi ölsün de anan yine rezerv. O avlakin men de bolumda otmayın. An dolu uç gibi. Rezerv ki. Çok. Kandidat bolumda otur. Andan yana 5 kişi de koysan, son için ne koyacak bu? Rezervat üstün çıkıyor. Tura ne be? 5 olun, bonus koyuyoruz hazır. Bunlar 5 adamdı. Delegat Katar'da durup belge doğuşta salıp bekliyor olay. Anam öyle oldu. Göraktır bekliyor. Beşinci kim? Ulaş Ağul. Doğuşta salıp 5 adam bıraktı. Bir götürüyor, gayrı götürmeyin. Bu da olsun. 2 gün olan bu götürmeyiz. Abdurrahman'ın Dilde Murat, Momunova, Şayıklı. Yok, rezervde miyim ben? Хорошо. Yerden nizam yönetmen 5 kişiye doğmuş. Tek bir şey almaz, cana Kulaş'ın aldı. Marakka mende bir suruş var da bir kişi, bireylik kişi kim demeye kol götürsün, boldu. Rumalı delegatlar, üçüncü delegat, Rumalı delegatlar, men rezervlerim, men bulandı, her 5 kandidatlık, her bir öyle olsa koyuyoruz Rumalı. Aldığınız tutukanlı eko, gider. Artık eko almanı rezerv var. Süreceğiz, men rezervlerim yok, konuşuyoruz mu desin hiç durmayın. Hayır böyle bir de yok sonuçta. Gösterim sabahtan bir işten yürüdür.
иштегенде, муниципальный иштегенде, ал совхозда. Оқылбады, ал сатып алып қойған. Ал совхоз мектепте бұл госслужбада есептерді. Biz buna şöyle kanunla aldığını alamadık. Üçüncü arkadaş. Anda cana ödülüne kalsın da. Beş sabah gelip oldu, 5 sabah gelip Abi dolu etken daha. Municipality institute tutuyor. Ulaşım. Bütçetten ayrı kalamı. Anda olmayın. Şu anda cana ödülüne kalsın. Dört yıl ödülüne. Mini cana bizim tamamen anamlar suyuyor tabii bunlar. 5 yıl bolğun üçün ısınday bolup ketdi bu. Oşun ben aytып atayım. Berlegenler ötüğün oysuz bağlar. Berlegenler söyleştiler var mı? Ona beni bulaktı belediğinde var. Şuna kavuşta getir. Kızıl da. Hayatta da buna böyle gözüyle bana bir ayarlar bana geldi. Yok buraya. Kağıtlıkı bol olsun. Anda cana oydan kalsın. Şuna da bir çok. Hadi yeter. Sonra Asya'yla kendi sözüne kulak sağlam. Bu ara gel. Test etmesin benim. Sen de demet biriyle doğuşu Kazanmayın bak Murat'ta. Oğlu ömrü. Sana. Комиссияда өзлеріңіздер сайлай аласыздар. 32, 33, 34, 35, 36 oldu. 36. Mekmenin 37 oldu. 37. Bu 37. Karşı bağlısı yok. Abdurrahman'ın Bilde Murat. Bin Murat'ta. İsmiyle 20 oldu. 21 oldu. 21 oldu. 22 oldu. Siz bu kadar azı kol götürdünüz. Azı bir kadar götürdünüz. 37 21 oldu. 37 21. Şair edeceğiz. Şöyle palatadan biz komisyadan müçözlük boyunca Kazakbay Bakmurat 36 olmuş. Abdurrahman'da Bilde Murat 37 men bir şuraya özüne koşup koydum. Al teqa şaynap alıptır. Abdurrahman'da Bilde Murat 21. Momudova Şairgül 4'tö, Dervişayev Almaz 6 ol. Jada 4 olması men almasdan gelitip koydum. Antkeni bizden bu общий istemeler çıkpaydı. Анан экинчиден Dervişayev Almaz özüden aytып, бирок ал Şairgül эжеге өткөрөт. Резервде biz bir ele Şairgül эжени
таап атабыз. Кандай дейсиңер? Резервке эко алмастыдан албагыла, алмастыдан турсун резервке. Эко болот резервке. Жок. 2 киши туруп. Кана бакын. Экотен кетет. Кетебезсиң. Алган жок, коростору бар. Болду. Бакмураттын өзүнүн ошо талапкер катары оюн угайны. Урматтуу айылдаштар, акелер, өлкөлөр, эже карындаштар, биринчиден колдоо көрсөтүп бергениңерге терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул курултай бир жылда бир келчү президенттин алдындагы элдик курултай болуп эсептелип атат. Бул мынакей азыр 4-чү делегат шайлоо курултай болуп атат. Эми Азия Кулаке дагы жана аябай жакшы сөздөрүн айтып берди. Аксакалдык сөзүн айтты. Анан эми биз дагы Кудай буйруса ошол өзүбүздүн айылыбыздын өзүбүздүн жерибизди ушул жерде бир көйгөйлүү, керектүү, элге керектүү маселелерди биз дагы апарып айтып ошол жерге сунуштап келгенге биз дагы даярбыз. Кудай буйруса биз дагы ошол айылдын, элдин атынан, жаштардын атынан ошол жерге жеткирип, ошол кандай бизде көйгөйлүү маселелер болсо, ошол баарын алып жеткирип келгенге биз даярбыз. Бул болсо чоң рахмат. Жалпы биз Түркияда отурган бир айлык бүтүстө илгердерин академик мааракелер аксакалдар отурушат. Баарыбыз бир колхоз курчу. Эже бир колхоз, Победа колхозу, анан кийин биз Жипром болуп бөлүнөбүз. Илгертен мына кайра Акканактан соғаттыры қайраға айлануды бир ай өкмет болуп атабыз. Ана сиздерге жалпы айтарым ошол бардыгыңыздарга ушул бүгүнкү курултайдын делегаттарын шайланганга келип, ушул жерден өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип, анан эң эскиси эмберден Бакын экөөбүз бизге ишеним көрсөткөнүңүздарга чоң рахмат. Ана аксакал катары сизге лично рахмат. Сиз да карысы бардын, ырысы бар деп аксакалдар көп, ушул балдар силер баргыла деп бизге жол көрсөтүп атасыз. Мынакей мыйзамды бизге анча баарын билебиз деген болбойт, бирок ошонун үстүндө иштепсиз. Ушул жерден дагы өзүңүз тажрыйбаңызды көрсөтүп атасыз да. Анан кийин биздин аксакалдарына мааракелер сиздерге барып келгенсиздер. Эми бизге ишеним көрсөткөндөн кийин мынакей сиздерди ушунча Бакай атанын элинин менен баягы үйүнүн, элибиздин ушу көйгөйүн алып чыкканга аракет кылабыз. Кудай буйруса. Анан биз дагы ушул биздин өкмөт, айыл өкмөтү өнүктүп тилегибиз бар. Депутаттар да отурат ушул жерде, биздин эл да отурат, эл ичинде да ошонун баардыгын баягы элине биз билбеген дагы эмелер көптүр, маселелер көптүр. Аны дагы отуруп дагы келен отуруп бакылдашып, анан бир жыйынтыкка келип, Кудай буйруса. Эң эски деген бул айыл ичиндеги үлгүлөр ал. Баягы биз ичке көйгөй алып, айыл өтүшөт. Райондун деңгээлде, республика деңгээлде чыгап турган мынакей БДРга былтыр 7 миллион бөлүнүп атат. БДР билесиздер да, бассейн. Эми водныйга эң керектүү болчу. Мына ошону алигиче элек буюрса ошону алып чыгабыз. Миңбулакка биз логистикалык центр куралы деген ниетибиз бар. Эски мектеп болсо бошоп турат. Биздин айылымыздачы, өзүбүздүн Бакай атанымыздачы, ошол жерге биз дагы ошондой бир көп ойлор бар, Кудай буйруса. Эми ошону ишке ашырсак, сиздердин үнүңүздөрдү жеткизишке биз аракет кылабыз. Ишенимизге рахмат. Мынайда, мен эми айылдын БДР деген билесиңби, бассейн айтпа, ошо Бакай атада бүт суу ичебиз. Анан аны Бакай атан мен Бакай атан мен тартып болбойт. Бакай районунун борбору катары эмесинен мен сунуш кылам, экөөнү экиге айтам, жардам берем. Логистикалык борбор буурчакты полфабрикат кылып, упаковка кылып эмес, консервиде бар. Өзү ошол ушундай бир иш жасаш керек. Мен ошону айтып коеюн деп чыктым азыр. Бизде мисалы азыр мынакей курултайга биздин Үчемчектен, Бакай атанынан, Миңбулактын ушул жерде кандай көйгөйлөр бар, ошонун баарын биз алып жеткенге ошого даярданып Кудай буйруса ошону алып барып атабыз.
Ошону жеткиребиз Кудай кааласа. Баарын ошону чоңултабыз. Кудай буюрса ошонун баарын чоңултабыз мынакей. Ошол үч эмчектеби, Бакаятадагы, Абатбектеби, Миңбулактагы мына ошонун баарын чоңултуп туруп, Кудай буюрса чоң алып барабыз. Чоң жеткиребиз. Рахмат. Бир үч эмчек, Наматбек, Миңбулак, Бакаята жок. Бир ай өтүп бар. Биз ошонун атынан чыгабыз. Буюрса Кудай. Балдарымыз отырат деп, немерелерimiz отырат. Біз уже қаттарды Енді айтқым керек, екіндегі ақа жақсы тілектермен, аман есен барып келгеніне Құдай бұйырса, елдің таланаттарда мына уже жерде ұзақ жерде ұшы сілеті деп жайлап алып, енесін өйгейін қалып, ұшы Бақаятадан біріне сап келгенде отырышады. Ушу егөнлükке қалай керек, қалғандарына чоң рахмат, енді айтқым келеді. Сіздер осындай болып, делегат болып, депутат болып, чоң қызмет беріштерге. Ары келешегіне астына. Социал күйісі керек, сөйлеп. Бізге ешкім жетпейді, әлбетте. Ақайықты ұсынған бері, келек қандан бері, жақсы әлеметкен. Бірақ туғандар, мен де ойым айтып қойын, мен өршілер саяси ұлтшымында. Айнан сені ме кетіп отырсың? Жақынлардан ұғайындар. Азыр обстановка өте татаал. Мен күніге қарап отырамыз, күніге айтып отырып минут сайын. Жер күйінде қандай болып кетеді, біреулер басып алады, біреулер шашып алады деп. Мұнан кейін біз шынын айтқанда, біздің мәселе не? Біз жаңағы айыл шаруасында айтып саяси жақтан да тақшалған болуымыз керек. Мына екеуіміз саяси жақтан немнен білесің? Мысал үшін, азыр Россиядан алысқа баратамыз, Қытайға келіп баратамыз. Шындай мәселелерді шешсін деп біз үміт қыла керек та, тура сөзін айтып туғанға жақпаймыз дейді. Бірақ біздіңдағы жетекшілердің ошибка кетірсе, айтыс керек. Мұны олай болмай, дері тігінде күнтеттер. Біз ұшынар ынтымақ ұшын, ұшынтып жөнетіп атқанда, тоқпақ бөліне жөнетіп жүрсек, анан кейін бұл есеге айтпай өзінің фасолын айтып отырып алса, болмайды. Тияқта Қошқардың проблемасы бар, кейде Ыстықкөлдің проблемасы бар, кейде Жерүйдің проблемасы бар. Бүт Қытайларға кетіп отырады. Соларды алып қалыш үшін өзіміз әрекет қылып керек. Жындып чоғылтып тұрыш керек бізде. Ошантып кішіне ел көпті тұрса көл болады дейді. Кішіне өзіміз ойлаусыз айтып қалмасақ, шешіліп кету керек. Ошон үшін рахмат мен сіздерге навязывать етпеймін де, мындай өзіміз көріп, өзіміз бала шақалар, ұшылар иелеп қалса екен өзіміздің жерімізде. Көрінгенге тартып жүрмесе екен, ынтымаққа келсе екен деп. Анан ошон үшін мен екі жігітке қол көтердім, екеуіне бұйырса. Біреуіне қол көтерген жоқпын өзімізде. Садақбаевтың бағы тура туғанына жақпайсың деп, қанан кейін бөлі қарасын еметтір дегендей, менен еметтер еместің анан мен жақында бір концертін берейін деп атамын, 14-інде. Оны концертке келіп бердіңер аяғында. Көп көп. 14-інде сағат 5-те бастады. Су жеді болып. Рахмат сізге.